Karibu kushine yetu ya Chakula Safi Please. Kama ndio unaona video yetu, usisahau kuponda kusabone, kujeme na utie commentaire kama kuna ulizo ya kutuuliza. Mie ni Nits nione Kiban. Hey! Chakula ndio inafanyaka tunatumika, tunakuwa na akili, tunafanya vyote yenye vinahitajika. Mie nilisoma nutrition juu niyue vitu vya kuendana na chakula ina kulaka, mbona unaena kulaka eske ni vile vichakula mbote nena unaka ina vinyamba, naenda kutoalete ina vinyamba. Ile ni ulizo yenye nilikuwa jiuliza, na njo vyenye leo nataka kuambia mzuri kama hauyue vyenye unakula kama vinaenda wapi. Bo, en bref, mchakula yenye tunakulaka mnakuwaka muko omo ma elements chimiques zinaitwa ma nutriments zenye zinasaidiaka kujenga mwili. Binatasema hai, sa tunakula chakula, umekula vile virai vyako, umekula matunda yako, mamboga zinaingia ndio mutumbu, na vinaenda tena vinatoka mwese vinashitosha. Vile vinatoka kani ma déchets, déjà ça veut dire que mwili unakuwa umebakia ma nutriments za kujenga sasa mwili. Ile ma nutriments njo tunaonaka kuko ma micronutriments na ma macronutriments. Mule muko ma vitamines, ma minéraux na glucides, lipides na protéines. 1 gramme ya protéine iko na 4 kilocalories. Na 1 kilocalorie ni 4,25 kilo jour. Si on a calculé 4,25 kilo jour ya gramme moja ya protéine, si unafanya fois 4, 1 gramme ya protéine ni 4 kilocalories, unafanya fois 4, unaona kinaweza pana combien de kilo jour. Lipide, 1 gramme ya lipide ni 9 kilocalories. Na sasa nilikwambia 1 kilocalorie, 1 kilocalorie ni 4,25 kilo jour. Glucide nayo ni 4 kilo jour. Na 1 gramme nayo ni 4,25 kilo jour. Bon, nutrition, kwa unapenda uwe ya nutrition mzuri, inaombaka kukua antatif, unasema nata nenepa, minata gonda, ndakula mevyote vinomba makuta. Mina huku kwetu kuko machakula za mweshe, zaiko mbaka, wende kulia mpei, asutumanisha, wende kulia mpei zengine, asinju kuna wende le chakula. Chakula zote zezineweza kujenga mwili, kuma manjegeli, kuku kwetu kuna kuwa na masamaki, kuna make vyote vya mingi vya mzuri vinakuwaka huku kwetu. Aloro kuko watu wanasemaka no, tunakuwa tuko na besoin ya kukula vitu fulani mimi havipatikanake huku kwetu. Ushatafuta vitu huku kwetu kabikosa, wewe peke njo unatumaka unagonjwa au watoto wako wanagonjwa magonjwa fulani, soit par carence, soit par excès. Juu yako wewe peke hauwegisi ya kujure ile situation, juu watoto wako wakwe bien au hawayapataka hii mafundisho ya chakula. Bo, chakula zinatupatiaka nguvu ni ma glucides, na mwile ma glucides mko glucide simple na glucide complexe. Glucide simple ni sukari zinaingiaka mbio mu mwili, na tena zinakuya toka mbio mu mwili. Tunaweza una fructose, saccharose, par exemple saccharose mua, sukari ya kumeza. Ile sukari haitongezeki tu mu mwili,
sauf tu sukari tu basi ndio inatuongezeaka. Bon, tunaangalia lipide tutaona omega 3, omega 6 zinapenda patikana. Omega 6 inapatikanaka mu mafuta tournesol ya nini. Chakula mzuri kwanza inaanzia mwako. Haiko kusema seno haukule mwako mzuri mbona utaenda bikulia kwa mwingine, ili ni kujidanganya. Huko kwetu kuko chakula na kisi nibambiaka chakula mzuri ni chakula yenye iko omo chakula kuleta nguvu ya kukinga mwili na ya kujenga mwili. Zile marepa yako ikisha eneza zile chakula zenye nimekwambia, chakula yako pale inakuwaka na inaenea. Mama wa mimba unapaswa kula mzuri juu mtoto wako akuwe na sante ya bien, azaliwe kuna bilo vya kuenea. Juu mtoto mwenye hana bilo vya kuenea anazaliwa iko chini ya 2,500 gram. Wale mtoto wako wanaona saa iko malnutri. Unaona malnutrition chronique ni malnutrition yenye inaanzaka sa tunabeba mimba. Ni malnutrition inaanzaka de la conception de la grossesse inaanza. Na ile malnutrition chronique inakuwa traité katikati ya make inférieur ya 24 mois. Ikishavuka 24 mois malnutrition chronique haiwezi tunziwa. C'est basi, make ni basi. C'est fini. Ndio unaona mtoto anakuwa sa debile, anakuwa sa kiwerewere. Maana kuna mtoto kwa malnutrition, c'est bien unazungelea hospital ya karibu yako, wanamupima, wanaona eta yake ni yaye. Juu akishavukishwa ile 2 ans, pale malnutrition chronique haitunzi wake na vinaisha, mtoto wako anakuwa sa debile. Chakula zote ifo mnakuwa kula mna moderi. Msikule vya mingi na msikule vya kidogo. Juke kula vya mingi unaweza jiletea magonjwa, na ukikula vya kidogo unaweza jiletea magonjwa. Ndio kudunia kuna kuwaka vya mzuri na vya mubaya. Ndio kumie kunaweza kwa kile cha mubaya unakatala kumie ni cha mzuri, au unaona cha mzuri kumie unaona ni cha mubaya. Kila mtu anakuwa na shwa yake, na njoo gisi Mungu alitumbaka. Mungu alitupatia akili, akatupatia vyote vya kufanya, akasema tuyalishe dunia. Kuyalisha dunia hauna akili, kazi yako ni kukunya tu mapombe, utajenga familia yako. Waza kwanza watoto wako watakula Mumama wa mimba haupashi kunya pombe, haupashi uvuta na tumbako. Tumbako haiko ya bie kumama wa mimba. Mama wa mimba unapashwa kunya mai ya mingi, hata 2 litres par jour, ikiwezekana na 3 litres. Mai ni ya mzuri sana kumutu. Mutu iko na 60% ya mai mwili yake. Siku unake na damu haiwezi kufa jiforme mwili kama haukunye mai, haukunye kitu tu chikusa mai, asi utakuwa na damu, hawezi kuwa na damu. Na ngombe juu itoe ipane maziwa, na iba kwa walipatia mai, shile mai ndio nenda kinageuka ile maziwa. Mama wazazi mnaweza yua kusepare chakula ya mubichi na chakula ya kuivya. Kuko watu wenye wanakuwa na akili siyo anatola chakula ya kuivya mchungu, anabimelange na chakula ya mubichi kisha njoo anabipiga. Mama, mnajiletea magonjwa na hamuyue, na ni mzuri sana ukabiacha vile habina maana.